Çiçekleri Sağ olun. Ne olacaksın? Yakındaysın buradan. Yakşı? Görünmüyorsun, çalsam tak kredi almaysın, dayanın daha çok tak kredi. Ben öz sana görünüp çöçerim. Kız. İyiyim. Ne olacak bir Pushkin'in desteleri Türkçe'de. Şunu alıp salgınma. Burada şu Oriental havalıcıda da Pushkin göçözü bilirsin, Pushkin göçözü. Bana kadim kere Kitay ismi. Bilgin Pushkin, ben bilgin Oğuz Elman pasma. Çatıştırmalıklarından. Hiyeyle pasma, Kitay işte orada. Bratan ben hani 2 aydan beri izlep жүрüm. Kimdi? Aldın bana $200 karşı bolçuda. Pushkin sana karşı bolçudu. Bratan aytıp koy, ceğin tüyünüm olsa da tağıp çıkarman. Ben seni salamda aytalım. Ayak havadan şaşılış emesin. Bugün erken nurör geçse şuradan aytıyor. Müslüman balası maydanı vertetemler tapmacıyla benim. Pushkin göçözünü aytıp koşayım aytıp koç, Pushkin göçözü. Aytayın bratan. Aytsam? Andaylar hazır $200 bolup koğanlar bratan, özün görüp bilirsin. Göçözünü aytıp koyuşu $200 bolup kaldım. Ben senin beni tamaşalaşkandayım ne bana, apçemde örüp koyuldun benim bana. Desen kulağım çayında ben senin, cizdenmelim ben senin, sen benim, ben senin. Çoğun senin de düşün da bratan. $200 andan verirsin. Ağır o. Tamaşalaşmıyorum beni. Ne çavatasın ya bratan? Sen telefon beni söylüyorsun. Bratan koyup duracağız, ne yapta biri? Bratan kalçılda öyle sayılı ot da özümüyor. Sakla vurgula öylece. Daha çelipke çık olayınç. Alo. Sayılgan yok. Kızı da hazır konuş. Göçöz, bir göçöz aytıp koyuş. $200 dedi. Rahat durmuş bunlar. $200 göçöz aytıp koyuş. Olayı verem bize, Fortişka'dan beri. Hello? Alo? Canı. Gülü. Can. Can, ayaktasın. Pushkin göçözü mü? Can, ayranım benim. Kanday bayram? Bugün kançası? Bugün 1 Fevri'nin 14'ü. Kanday gün? Hadi verin. Can. Bugün süyü. Can. Gelesin bir. Kaçan gelesin? Dükkanım. Kayka Onun içinde kalsa gerek. Al kaç. Daha hiç ondan durmayı mı? Ben sana evine adres aytışım gerek ya. Çıngız Aytmatov köşesi 120. Onun çıkmay bir ailesin. Bol tez gel. Жолдо кайрылмай дагы, арага мамнут калбай тез кел. Бара. Чыңгыз Айтматов 120, 10. Tamam. Құдай берем десең шүкір. Берем. Чыңгыз Айтматов 120, 10. Кірдім. О да. Айтам. Merhaba. Ben seni diyorum da. Pushkin göçerdin Айтматов, Pushkin? Yok, ben Pushkin'im ben seni diyorum ki. Az kayra tamam. Assalamualaikum. Aleykümselam. Ne dersin? Pushkin göçerdin Айтматов, Pushkin göçerdin. Erketen ben tapacı Pushkin göçerdin Айтматов. Pushkin göçerdin. Size göğüs turgan göçer. Uzun acattan göçer, Pushkin göçerdin. Uzun. Ne o göçer? O? Şu erketen ben ciddi aynen bir tapa koyup Pushkin. Çыңгыз Айтматов göçersiniz. Sizce Pushkin gerek mi? Çыңгыз Айтматов gerek. İki otu.
Ya. 2 tenge. Чыңгыз Айтматов көчөсү. Az boy 3 көчөдөн кийин мындай туурасынан кеткен көчө балке Чыңгыз Айтматов көчөсү. Бияқта? Бияқта. Чыңгыз Айтматовго бирдекеден бирдекеге Пушкин көчөсүнө өтмөсүң го? Вариант жок. Айланып Пушкин болбады. Сен негизи сага Пушкин жакынбы же аталмайбы? Аталмайт деп. Пушкин жакынбы же Айтматов жакынбы? Эми кыргыз болгондон кийин, жерлеш болгондон кийин Чыңгыз Айтматов жакын. Ага, Айтматов жакын. Бага 120-чы үй, 1-чы Рахмат. Бияк. Бияк ала? Бияк. Бияк барабыз Чыңгыз Айтматов. Бекжан. Кадипке сантехник Бекжан. Нурлан байке. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қандайсыз? Жақсы, қандай? Жақсы. Ей, Бекжан. Я, Жана мен ертең менен ушул жерде автобус күтүп отуруп, анан ушул жерде отуруп, телефон түшүп калды. Көргөн жоксуң сен я? Жок, көргөн жок. Ушул жерде отурган, ушул телефону жок. Каяктан түшүп калды ол? Эми билесиз, чалып көрбөйсүз. Ушул жерден жабыт алдыңызбы? Десең чыта эле чалып көрдүк. Алло. Алло. Ким бул? Мен Нурлан. Кайсы Нурлан? Жана театрда иштеген Нурланчы. Мен театрда Нурлан тааныбайт элем. Тааныбайсызбы? Жок. Анда силер жагылып башка жакка чалып алдыңар окшойт. Балса. Нурлан байке, сиз тиге чалып калдыңыз да. Сиз телефонго чалып атасызбы? Мен өзім телефонға чалып атпаймын. Танымайын дегеннен кейін маған чалып атты. Алло. Алло. Ей. Ким бул? Мен Нурлан. Мен Нурлан кандай? Жакшы. Жакшы видеолор жакшы? Жакшы. Не бул? Эмне болду? Кандай эмне болду? Эй, байке. Алды телефон меники. Ал мен телефон кайткан көтөрүп аласыз. Мен сүйлөп жаткан телефон кандай сен болгон телефон меники? Кайда чала берчи болду. Байке, токсо. Не дейт? Кишилер көп экен. Не дейт? Мен телефонун уже менчиктештирип алып тургум, мен кирип отурдум. Милиция барганда коркпайсызбы? Азыр милиция барсаңыз, сен секретарь бересиз. Как раз милициялар да келген. Келген ошо. Келген да ошо. Барсаңыз милиция бар эми, өзүнө артында экен. Алло. Алло. Нурман сенби? Мен каяктан таанисың? Bu telefon Nurman'dan başka hiçbir şey yok. Birbirimizle tanışıp olmadı. Жақсы. Ne kadar olacak? Тамаша көйгөй шоушуңуз. Байке. Алды телефон мен келип атпаймынбы? Алды телефон кайдан таап алдыңыз сиз? Nurman, telefonda kısa kalan belgesel. Sen ana görünüyor Canan Bey'e yardım berçi. Кандай эмне жардам? Bu yerde Чыңгыз Айтматов көчө 120-чы үй 10-чы квартирада таппай жатам. Жардам берчи. Чыңгыз Айтматов 120-10-чы квартира? Байке, ал жерде мен билем го, мен жашайм да. Sen ошол Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жашайсың. Анда жакшы болуп туруп, 120-чы үй 10-чы квартира таппай жүргөн. Байке, ал деген Чыңгыз Айтматов менен кеткенде жана анар жакта алтын касып бар го? Ошону бетондайм да. Алтын касып бетондайм. Ошол жерде, Байке, ал телефон меники, сиз каяктан ал адресин эмне кыласыз? Bir gelin tamamla çakır dedi, var öyle diyeceğim. Байке, кайсы эмне? Nurman, bol balı tam 10 kvartira rahmat. Байке, токтосоңуз, токтойт. Мен адресимди коюп турчу, мен аялыма чалайм. Алло. Canım. Gülüm. Can. Ben köyümde yatıyorum. Sen bana çalmanı tutulur. Ben sen yüzüm çalıp kalacağım.
Angöz, siz de. Oy. Kızık oldun mu? Alo. Canım. Gönül. Canım tokak bu çukuruna ne bulmamı lan? Ne bulmamı? Ne canım? Ama? O. Hem ne bilsin sen de telefonla çalışacaksın. Yok. Sen bu teknik telefonunu açtan bilirsin sen. Ama senin göz yoktu. Al benim anlar öğretmenim onu bildiler. Ben yok. Bileyim de. Yok. Ben çoktan teknik geldin. Sen turbadan ondap et atalım. Sen teknik koyatın. Sen degen aldı darbasan açpay, üydü bekitip, o şeyde kamalıp durgunum. Ben hazır milisalarda eşittim dağı, sağa varım. Ulan sen teknikte geliyor. Yok, ben bakayım.